ladang imle mangipat mentah manupat balik ai keburung yang bi barok kibra play ka power ka koridor ke jongpi kumangila khot aware kerten jo VVP bagi badon men sim ba soya apa ni isu nganget bagi wei ki bom syam la bandon kamut bagi ya ha rina mar kidau lesi pama pan kian rina nganget skam bagani ke isu ke berhadapan kula hau pai pang namangila ya isya amanta lasan powai tilik Islam kibla daga dia enough is enough kani kasur ka bagi kuat batan pau ka pasai ya ka government ka MDA 1 but 2 kani ka chu ai burong khamtam yang baaden ubre nongilam ubangang penkin mau by in the absence of a strong and effective leadership the revolution is bound to fail. But in the presence of a strong and effective leadership, we are being able to revive, to restore, and to transform our beloved state. Hanipur Iku akan tahu kendat Bakadai Kabasomnya Kabasom Bat kabasom nongrim Kani ki isu Kini gimana suki Kiyong ana Bagile sa surok Nihapan wan Ngina pendap lah kajong ke kamram Hapo assembly Tanpa kiyong Bagin tuan numbers Kimbut bagin Kentran mo Ngiku akan kena masai Wala naging ka numbers hapo assembly ngidon ka numbers yapi upay pa bagi nunga ban Suesya namar ka reservation policy kani ka kmir karos to kani ka tanap namar John Tom nanta ban saye no sisadon ha wede barka rokom pentrekam ya ka roster system Bagan Thai patch the kmir kabari ka reservation policy kabarong outdated but don't come ban reform ban petmaya ka lem kumta mai kum ko VVP ban ma pikum pai pa ubang yong the voice of the people party the voice ka jongi the voice ka jong pi but the voice ka jongi la baro ngin pen ki ban pen urong ya hne ka jingpu namar balai la su thok la su kor roskata kiyong hana Bagay ka policy, totep sai, bagay ka conspiracy, kanday ka policy. Kanday ka jing sala, kanday ka jing sala, persya, yagi kon sama, jong kacay puno yung jongi. Kamot, bagay long terminal, kamot bagisi, lani, bagisun, yagi way pa kacay puno yung. Ikawan ka na wasay, nginong palong terminal, yagi ki issue. Nilai besar wakipat manobat tu bertolong komunal lembaga isu. Tak kecil asap trong chief minister. Nama dulu tak yang kita kinyang komo hapo kabinet kararmut sipo he wah usim kabu chief minister ban pas ya lembaga kabinet hari roster system ban percayam babani wak kabu per collection. Nak orang butang kan ni. Bahkan dengan reservation policy kamdei kapalongan kalau purely illegal kalau highly illegal kalau beyond kram legislate ka kram pass lembaga cabinet kram pass lembaga floor of legislation baru kram assembly governor nomor tabaw mau yang pitang ni koi tu kan persiap yang yakon hadu peminta yo ban penokam yang dicikbu nak bentak jempet jembiang nomor hadian sampo senam kipor Mata sanpo itu Islam belajar, mendapat sanpo senam mencap senam, mana perkemau, bahkan dia kecil, barki garo, kandai ko bagi isi garo, kandai bagi di kasi, mereka pi, ngilong so concern, niku saipat, bagi pet, yang kacau ketela sanpo senam, jaga akan kiu kahia, debat kadau, kandai ke isu, kalau mengi isu mata ko jalan jumpa aden, ngenpen ini aja perang mereka berpiu pai ba haju bagi yo tahu so kalau kecil job ini jadi ke parti mereka kecelah hantam kikul sama kibadai hok
nama tadau sai mei pat bapa pengemau pi boleh yong badam kam ban pai syaka kami kau boleh reservation policy namar karton constitution kadai tangka jok nei kiling lang pat ya ka akademik kau susi badam kecing donong jong jela kadai begitu iki kod sama ku betubit dewa tadau ku bercupai sekali kalian nak kalian ke akademik nak kalian ke boleh putih nak kau pat kicai pelrio siteng ngerti kon pai no kat no kecing donong ya jela tingin ko aban keren simbol plat kiki bro markapor ke sabatai nginget pat kon ba nginget tingko perkemau tan koi nginget su ya ketian nginget ya kam Perkum kasi ni soto bagani ka isu ka bangla isu teng baro sanpoi tli kisnem berkata kalong habide berkani ka reservation policy bar hagaju ka poru khamtam da ka jingrai jang sarkar ban pintre kam ya ka roster system kumba kalong nadu minshum snem arjar arpuar ka rukom pintre kam ya ka kalong ka banor side